povlačenju možda baš ti osvojiš novi skuter Piaggio Energy. Ne propusti nagradnu igru u na muziku Beatlesa, što će biti, čini mi se, veoma zanimljivo i lepo, i koji je trebalo u stvari da se igra na trgovima Novog Sada i Beograda. Kompanija je došla sa 30 igrača koji su iz različitih delova sveta. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. Hvala vama. A današnju emisiju Rečano i Prećutano pripremili. Osim sebe nisam ništa imao. Nie piszą ci do znialaze. Tonight, but everything's gonna be alright. Pozorišta učestvuju Leo Martin, Jadranka Jovanović, Nebojša Dugalić, Vojin Ćetković, Nada Pavlović, Željko Samardžić, Jasna stanju u Bugarskoj, kažu svjedoci. Naime, Bugarska je 2016. imala 6 milijuna... Stoga, ako nađete ptice, povedite se ovim primjerom. Ali ja iz ove priče odlučuje i šta može izdati, onda recimo daj da.